Jotono ani kapangni hamjakma yaphoroi kok thaisa thainei share khainai abo khe hai lai thangnai 22nd August 2022 o bukhuk Patal kanya Jamatia Ananda Bajaro Bru resettlement people robai malainai teibu aronyo kisa meeting tongu te joining program bu tongnai invite khaijai thangmani ke apro nukjaka je Ananda Bajani sekango kisasuk bru bukhuk jogrok bukhuk Patal kanyano root block khaikya khainai rok te buje bru resettlement bahai engkha abo share no ang kisa share khaina musu pilana ang bukhuk songno singna musugo nirok ni consent ba nirok ni je simani baide haing tong na bui bai dage jagai phungjagoi de obhai ingtong eba khete ang singna musugo niroki bru displacement borok rokno Mizoram phainai rokni kaham nayade sakni borok ngoi sakni jaitingoi sakni jatingoi nirok borokno maya chayade borokni kaham khaina musuyade abose ani singmo inge nirok obhaike sak subai maya sak basai maya borokno subagai resettlement bagai permanent solution khaimaya inge je khaimanai je suknai je bukhagnangno nirok teibisi suba thaiklai phiaba nirok oro lachima sungsa khlai bono buri ingei burino suba yakhe obaike lama block khaimani abo belai khe lachima sungsa te political awareness gari abo haibu nukjago te oronyo teibu nukjago buibai kotipoi sala leader rok bai nirok tuidul jagma haikhe nukjago sakni musuk tuiya buibai dage jagma haikhe nukjago tamhike nirok bu kisa wansungna nango obaike block route khaimarok blockage khaimarok khe nirok buri simisi ma okhar salakhe okhaya nige MLA MDC minister na kheblena salaroksi besi khe nukjago ke ororok bu angke nirokni bagui lachi tan bagke tangna prokle phaidi buri rok bumarok phaidi sana prongke thangdi nirok thangdi honjakma ang buri ingei masa nirokno chin buri rokno masa andolon bu baksan okhadi sana prokhe bu baksan okhadi sung tabuk nuk tongo newspaper o rangsa layes rokni burino le khnayeble burini bung rokhe potriga ro nugya salani mangsinu nge hain bagai ororo bu conscious tongnani nang te khaina borokno nirok chance rona nang nirok khaime aphana te bisi sung buri ngai subana nang sung obhai buri leader manani onek kothin tamke buri ne leader society o kaham ke lead khaima nugo selab khaina haipana buri nyor hongke obhai rang paisa samani kom buri sela kelenkari bu kom te swak arak maikhan bu nungmani kom selani slaita baksa selab nungya tongu haipana besi songka sela leader o sungnugo burini kelenkari swak arak nungmani chamani teibu rang paisa o corruption khaimeni nukjaku inge haini bagaina sung burino tisana nango burino chobana nango phiaba nirok ulta ngai tongmanugo chini prime leader burirokno ang nugo abo haike ulta ngai tongmani opposition khaike je party juda hongke obhai mangnai obhai deba party alada khai behaina sung bising tei ba hamjaglai chubalai mana te ora ang sanamusugo o party ko ulo sanai scripture tongo sung scripture suijak nugo
Chatini pohorno thopnao kholobui tongui manya. Hozlaino nung kholobna thangke nini kholobna manisi khamui thangnai. Obhaike sung nukjago buku patal konya ni bkhao boni samungo boni tongo abhaike nukjago. Bo dofano chubana musugo boni bkhao ke belai ke maya tongo phiaba buku bai saya baksa busu leader ok sao hamjago hin buku bai kintu boron samungo ke nukjaya even khakla patei sanai bu tongo ang hamjago nei phiaba chini buku patal konya buku ke obhai nugya phiaba bukhabisingo tongo samungo tong niro bono anando bazar nogorni thangnani bono atke de makha niro bono blog khailekha salsa phiaba niro bono atke manliya niro bono atke manliya bo anando bazaro thangai kifili phaikha orono sung nukjago niro chatino thopnao kholobui tongmaya bukha jolo ke musuknaino niro bada khaimaya hain bagai lasima sungsa oba hai tei waisa tei dubara second time hairok tang bai jadi tam ke niro mukhang nukjago niro mungsa sugya phano no asogoi tongdi encourage roi tongdi ge oro lama ro onkhalangke niro mukhang video ro nukjago ge salsa hozlai to khanai salsa boni oro burning tong bon bukhao burning tong bo salsa peplai phainai hor sungsai phainai aproki nirongni tongmung mukhang nukjaknai haini bagai nirok obhairok tei tang tangdi tei oro nugo bru displaced people ba bru placed borok rok buku patal no borok savior ba tran kota haike nugo thangnai 15 August 2022 thangpro borok bosuk bono borom khake bosuk hamjakha kabaisi khunumso ge nirok le haike subaya isi je subanai si ato khai badaro uitong ge bosuk nirong samgo saya hamya gothoya nukjaktong tam ge borok bono displaced people rok tan patal keno tran kota haike nukha honmale buku patal ni nupaila idea boni nupaila initiative je tabok bru resettlement permanently main tongmanike boni gunuisi borok man borok saiman nirok saime apana boroke saiman tamke first credit buku patal noro thangnai obhaike junuk jakha 25 years continuously CPIM ni ruling jorao bru ro Mizoram ni 1997 no reclaim hojak pro about 2021 years nga borok permanently settlement maya angtong Mizoram go thanki bu borok Mizoram bu properly settlement manya hai Tripura kifil phile ifiu hai na thanglai fiu abhai ke kuno jaga borok bkha bthagya chuba manya angtongma jorao hain hai borok sajakha central government by niro Mizoram thai ke niro no ration supply khailia ration bondo khainai hnai sajakman pore hinke a bru displacement ni borok rok dukho nangjai wana jagai borok root block khai tongma jora root block khai tongphorke buku patal no sama khanaka o problem ba solve khaina klai sible nei tamke 21 years angkha India government state government bru leader oke samang problem solve ngyang tongkha yebo root block khai tongkha borokni ration book rikha awhai khanagi nugui bo belai ke bkhao khanang jakha yebo saka omba klai sible solve khainani isungka ang sungka bahike hnei singwale bosaka bru displaced people rogno oro Tripura o permanent resettle tongna ni gosela hanke te second ke Mizoram ni government borokno Tripura no tongronai hin gosela hanke India government no thangai sai mana
Nge borok easily gosei man nei saka. Hage abo tiken bo buku patal bar bro displaced people rok bai aro kemo wai thang bo meeting khaikha a meeting bo saka borok no niro Tripura ni se ayang Mizoram thangma ba Tripura wo no resettlement ni bagai jo to kok baksa kok thansa anglai sidi angke bo Mizoram ni chief minister bai kok sanai hisa ye borok kok baksa kok thansa bono sajaka buku patal ni aide no borok sajaka ye borok goseka inge bo Mizoram thangka abo ge 2019 ni August first day ro bo thangka Mizoram chief minister Joram thanga by malaika Mizoram chief minister by 2 to 3 times malaika o kogno tui salayani chaplainan hine bobu idea no sajaka Mizoram chief minister idea no sajaka haike bo bubagra bai ke Delhi go thangka Delhi go thangai home minister Amit Shah ji bai malaika ke bobu o idea no accept khaikha sajaka tam ke asuk 21 22 abno tui bar meeting lai solve nya kok sap maya pro obhai idea no manai bobu belake sajaka inge bubagra no busungka bobu sajaka ke uloke buku patal bo member Kabita Jamatia le afro minister te bubagra no bhaine okraba bo o issue no borong yago refer khai rokha au issue no borong no salai sidikhnai refer khai rokha ke ab haike Tripura India government Tripura government te buru displaced borok rokni leader asok laikya kok thansa laikya borok Tripura wo permanently tongsnai hinai sab laikya haike 2019 ro ob haike agreement ung paikya agreement porikhe tabok 2022 puila di ro nog rok tanglain jengkha samung jeng tong tabok haina group ke resettlement jeng tongkha hake asak buisarama yanosi bo katal ke idea ro solution khai maha lama ro phunung maha ab hai noleni ro baike asak ungrateful ngiman disgraceful ngiman ob hai manner phunugui mankha ang ke wansung maya nirok je ob hai ke burui ngai burui leader no ob hai ke kasonai ab ke kaslgnai teisi sakni borok no kaham khai tongnai asuk 25 years dukho kosto main tongnai ro no permanent settlement ronai burui bukhuk leader no ob hai khainai ang wansugui maya nirok ba busuk saksang no sajak saimaya haifana deeply wansuk la ke niro hai khai thai kire instead niro grateful sing thai tongu bole tam khai kha niro ni area wo tam gon khai kha sudu khai kha bono sajagai borok rok bon thani rik tharkha abusible abuno sinirok sajaya ble ye politics o janja idea janja ideology tui prosar khai bujogu ye je ideology hanjak manu bui follow khai ye o jago norong thani rang najak tong hinro hono boto sai tong khable rang najak tong ki receive phunukhe ki philei ronai hinai ye teibus sathai tongu omthai politics khailang ke jotono rang collection khai donation rogo ye bo NRC ni bai Delhi go Supreme Court rokha mane to bode sai paikheba busu kaise advocate no busu lak roi matong niro obhai thangnai burei obhai asuk kusu kotor wasung sam kotor khainai no omhai ingkai ke ishor angli boni khai srai mung sara teimung sa roglak hai matong tan bag ke sung nugo Israel rok Lama Kasaro busuk kedek 40 dinai sogno bagisi 40 bosor thangka ege development ngnani sung bhaina besi bisinangya piaba obai sam hamia
borok kaham khaine rong no hai ke teibu double 75 ni tak hulai tongle teibu double ungnai china hamari mangani ge ang nukha 15 August 22 last independence India independence o naising para kemo bukhuk patal kona thangi borok bai Indian independence sadinota divos no palon khaimani buri khoroksa dukho nangjagui kabui sao omono puila sung Bharat sadinota divos no palaimani nukha ma palaikha tinina Bharat ni nagorik hne ang feeling khai ni dukho prokas khai samani tamke borok ni kemo borok ni life o obhai khe kuno din sadinota divos no palon ma khaya ge norok teibu wana gana borok ni thani voter id card bu tabo porjonto koroi voter id card kebuni koroi budgu maroya bo India ni de Bangladesh ni borok saksano feeling sikhai meya hain bango ojorago borok bukhuk patal konnano belai ke asagi tongo belai ke hamjago borom khaye borok tini koroi ngi mana lekha ngi mana haibana nirok ni sai borok belai ne wansung mungo develop njak borom khaina renge respect khaina renge sagni se kotor sinai gorong no ge borok respect khaina reng phiaba nirok ni mukhango ang nukha je nirok sikito haike nukjago ganang family ni buri haike nukjago phia nirok ni tongmungo hke belai ke borong slai chikon ke nukjakha ye hain bagai nirok tam wan sognai ani ukogno tam utoronai ang saimeya haifana civilized society o kuno dino haike ngya sagni dofani burui kai thangma rogno obhaike burui rogno lama kasokasoi hamia bukhubai honoi srai teibu odol podol khaimani nugya ye omosudu uncivilized political society gurui obhairongni somajosi omhai ngai tongo ang samani jaya tongke nakadi phiaba niro salsa regret ma khainai jodina nironi wansung sokphaila hangke जों गोबां मा बुरै बिसिंतैसि हा दफा फियक जागमा रग नुगु जों नुगु बाइबेल रगबो एस्टार सं बिसिंतै इजराइल फियक जागमान रग नुगु के चीन भारत इतिहास बो नुगु जों जानसिरानि लखिबाय चीनी त्रिपुरानि इतिहास बो नुगु सेंथुमा राजा पालमायांफ्रो बो रितागै बासागै बोसागोनांख्लाय बांलानि बादशाह न मेसेनै रमारक जों नुगु हाइन बागै सोलाबो तङा नाङो बुरैबो तङा नाङो जों चीनी सोसाइटी आगुनानि हिके जों नुगु काना गुजा जतन नाङो काना बाय गुजा मिलिला हाके रांजाकपासि खागै मानो काना हाके हिमनाय गुजा हाके कानानि बांग्राव कागै थाङै मानो हाइन बागै पाताल जेरंयाव बक तंनाय बोरंमानो बखायनाय ते खरकसा ताखु बोरंयानो खायनाय आबाके जों फियक जागनाय ब्ले गे अरन्य चीन बर'र वानसक लायो रिजनल पार्टी खायखे कायसेसि गोथार गोबै गाहाम बरक गाहाम नै नेशनल पार्टी खायखे आबो बरक सित्रा नै आबाय वानसक मानि चीन भुल तानबागे जों रिजनल बो खाया नाङो नेशनल पार्टी बो खाया नाङ गोथा लायसि चाप लायसि खायना नाङ गे आसं नोंथों जतन हामबाय